Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amazwibela e-homecoming ngomhla ka-22 September. Ey-ke guys, uSifiso akavala umlomo njengoba nje phela yena benozethu baqabulana last week. Usihambile-ke watshela lo baba lo ahlezi nje azwana naye ukuthi lalela, yabona-ke manje uzethu usekhala la kuyami inhliziyo. Useyahleka-ke lo baba lo uthi, hey, uyabonga bandla ukuthi ekugcineni kugcine kulungile, kodwa-ke ngabe useyimisele nokutshela uMankwanyana ngale ndaba. Yeyi guys, kumane kwashintsha ukudla epletini masephathi igama likaMankwanyana, ngoba ubonile phela manje uSifiso ukuthi hayi bo, kusanenkinga akumele ayixazulule enkulu okudlula ngisho ukuthi phela ubekade efuna ukuthi uzethu agcine emlethile laphaya emagcekeni akokubheka. Guys, umane nje wathi eyi kona ya uqinisile, kuzomele yona ngimtshele uMankwanyana. Wathi uphuthumeke ndoda, isikhathi siyahamba ngoba nathi kuzomele uthumele abakhongi ngekudala, uhambe uthi asiye laphaya koShongwane. Eyi guys, kwashuba ngapha-ke uzethu naye umngani wakhe umvakashele esibhedlela namhlanje ezomhalalisela phela ngoba uke wambona benoSifiso bekhisana guys. Yo, umane nje wathi sisi ngakubona, wathi laphi, wathi hayi bo, usukhohliwe yini wena ethaveni? Wathi hayi bo, mekuthi wangibona noSifiso kusho ukuthi bangaka abantu abangibonile. Wathi musukhathazeka, babengabaningi abantu laphaya, kodwa nje wena girl ngiyakubona. Wathi eyi cha, mina ngazi bandla ngale ndaba, kumele ngimtshele uSifiso ukuthi eyi angikho. Wathi musukhuluma leyo ndaba, angikutshelanga phela ukuthi ngene esithenjini sikaSifiso. Nina noSifiso nje ningayi-enjoyelana nje nidlalele nje, alikho icala lapho. Eyi uzethu-ke guys, wakuthatha-ke lokho akufaka enhliziyweni yakhe, wabona ukuthi impela asikho isidingo sokuthi abe unkosikazi-ke wesibili kaSifiso, angadlala nje. Lapho uSifiso-ke yena guys uyimisele, ufuna ukumenza abe u-second wife. Kazi-ke le nkulumo mpikiswano phakathi kwabo bobabili izobaphelelisa-phi? Sizothula guys sibone ukuthi kuzophetha kanjani. Eklinikhi-ke namhlanje kuke kwavela nje inkinga enkulu guys, kwafika nje isiguli esigula ngendlela ehlukile. Ubhuti-ke igama lakhe uMusa, ngathi ubekade ehlanya ngekhanda. Uzethu-ke uzamile ukuthi am-athende njenge-patient yakhe, kodwa-ke kwathanda ukuba nzima ngoba ubhuti ubethi uzwa amazwi akhulumayo futhi ubona abantu. Lapha bangaboni umuntu, abantu babona uyena yedwa, futhi lawo mazwi aziwa uyena yedwa. Udadewabo-ke uyena oshilo ukuthi wazi ukuzwa yena kuphela, like akekho omunye umuntu amlalelayo ngaphandle kadadewabo. Ngakho-ke uyimisele ngokuthi uzethu noma yini afuna ukumsiza ngayo atshele yena udadewabo, angatsheli uMusa. Uzamile-ke bandla uzethu uku-communicate noMusa, kodwa kubonakala nje ukuthi uMusa ukwelinye ilizwe, akekho la ekhona ngokwenyama. Hhayi-ke uzethu mane wadicide ukubhala-ke i-prescription script ezomsiza phela ukuthi hlampe ama-symptoms wakhe athi ukuthi dambi, kodwa-ke kumele ahambe-ke aye kwi-psychiatrist ozomlapha phela ngokwengqondo. Guys, kuthe kusanjalo nje uMusa wamane watringa khona lapha eklinikhi, wathi yeyi wena ulisebenza kanye nabo labantu, usebenzisana kanye nabo labantu. Washaya izinto ey'setafuleni, wayilahla phansi, wantshontsha amaphilisi, wayophuma ngomnyango kwamabheketwane nje. Udadewabo-ke wase washo ukuthi ungakhathazeki sisi, sizomsiza, ngizombona mina ukuthi ngimsiza kanjani, wena nje hlala lawo unganyakazi. Uzethu-ke waba nako ukuphatheka kabi ukuthi hawu, uthi usiza umuntu sekaba manje umuntu untshontsha amaphilisi, uyaphuma ngomnyango, uhliphiza ngisho nendawo asebenzela kuyona. Kodwa-ke uMatron guys, umane wayithatha le ndaba wayenza yaba idrama enkulu ngaphezu kwamandla. Umane nje wathi lalelani la, ebiza istaff sakhe, la kuse-Bergville Okhambeni Clinic, asiyilaphi inhlanya. Kubangwa yini vele ukuthi uma kufika umuntu ohlanyayo la eklinikhi kuvulwe yonke iminyango? Zethu, ukuvume kanjani lokho? Wathi uzethu, yebo kona ise-Bergville Okhambeni Clinic, kodwa mina ngizomlapha lo muntu. Wathi kephi khona? Wathi khona la ekhaya. Wathi yabona wena uhlezi uthi follow the protocol, kungani-ke manje ungafollowisha ama-protocol? Thina siyiklinikhi, asiyona i-asylum. Lo muntu kumele ahambe aye-asylum la akulashwa khona abantu abayinhlanya, hhayi la. Yo guys, wamane waphawula omunye unesi wathi hayi bo bakithi, kunganjani mekuthiwa ngempela lo muntu lo udinga ukulashwa yinyanga? Wamane wathi uzethu wathi ngiyanitshela, yabona lo muntu lo kade babesho kule ndawo ukuthi uyagula, akaphilanga, into yesiZulu le, ngoba kuyacaca nogogo kwakhe lo abeloke bemnemba kuthiwa wayengelungile, lakhe enza izinto zobuthakathi, wayemnyama. So nje manje sebehlawumbisela ngokuthi kumele alashwe ngokwesintu, hhayi ukuthi azayiswe eklinikhi yinhlanya. Guys, kuthe kusanjalo uMatron wathi lalelani la,
musani lokho nikhuluma imibhedo la. Mina ngizama ukugcizelela la ukuthi mina njengo-matron, into ebalulekile kumina iy'guli zami kanye nani staff sami. Angifuni iy'nhlanyezelo-ke ngingena yiphume la. Nangithi ngithini kunina, ngakho-ke phumani la. Ngisafuna ulo ngikhuluma ngale ndaba. Baphuma-ke guys bahamba. Kubonakala nje kodwa kuzethu ukuthi hey noma eshiya leya ndawo kodwa nje still usanako ukuthi angamlapha lo bhuti lo yena mathupha. Guys, akupheli-ke lapho. Sesahleli-ke kanjalo kuzethu e-ofisini lakhe kwamane kwathi qhamu imfuku. uSifiso, yeyi umanenja wamoyizela uzethu wathi hayibo, unjani? Wathi eyi dokotela Zethu Hlongwane. Wathi ya warrant officer Sifiso, kubheka ngingakusiza ngani? Wathi eyi ngiyagula. Wathi hayibo uphethwe yini? Wathi eyi kunale ntombazane uMangwane, yeyi inhliziyo yami ayihlalisekile neze kahle ngaphandle kwayo. Wamane walula izandla zethu wambamba uSifiso. Wathi yazi ngiyajabula ukuthi usuzoba unkosikazi wami. Ayi uZethu washintsha ukudla epletini. Wathi cha. Sayikhuluma le ndaba nje kodwa Sifiso angeke ngikwazi ukuba unkosikazi wakho. Wathi yabona-ke Zethu, wena ufike ukhulume into bese kodwa izenzo zakho zingahambisani nayo. Wathi hawu kodwa Sifiso, wathi mina ngifuna ukwenza izinto ngendlela. Ngifuna ukwenza izinto ngosiko. Ngifuna ukuhlonipha umndeni wakho. Ngifuna ukuhlonipha umndeni wami. Kumele ngiwushade. Hayibo guys uZethu kwamane nje kwaceba iy'nyembezi. Kubonakala ukuthi girl akekho ready. Kodwa-ke ube ne-proposal uZethu. Uthe kodwa Sifiso kunganjani mengase thina sihambe la siyoqala impilo yethu kabusha le kudeni. La singaziwa khona muntu sibone ukuthi lento lezi sithathe sibekephi. Imagine guys uZethu uncamela ukuhamba. Shiya umsebenzi ngemumva. Asanda ukuthola for uSifiso. Aforce uSifiso ukuthi ashiye into zakhe lapha lezi zokulapha abantu nesigodlo sakhe. Ashiye unkosikazi wakho nengane encane. So many sacrifices guys. Like ngampela uyicabangile lento manje ayisho. But anyway, sithini? Love is in the air. Kodwa-ke uSifiso-ke unqabile akafuni ukubaleka noZethu. Ufuna nje ukuthi amlobole, amshade, abe unkosikazi wakhe wesibili. Guys, uZethu-ke yena akafuni ukufana nokaSifiso kaziyozala Nkomoni. Udubile-ke guys uSifiso umane nje wathi okay bye bye. Wamshiya kanjalo uZethu ngoba nakhe nginqabe ukuba unkosikazi wesibili. Guys, this love, I don't know. Like really, it's unpredictable. Next minute si-happy ukuthi oh these people are now together. The next minute hayibo labantu laba sebeyaphinda futhi bayahlukana. So like kuzophetha kanjani makunje? Guys, sobona ngokuzayo ukuthi iyozala Nkomoni. Aphela lapho kamazibela namhlanje ningakhohle ukusubscribe ni-like ni-comment. Until next time. Bye.